Cohesion London is a lifeline for some of these communities, offering targeted support to address regional inequalities, and it must be increasingly for a series of fostering balanced regional development. I know where this is working well. Therefore, cities and parks are working to bring together 10 different local governments working to create tools for the improvement of city centres. I've been to such a growing municipal area. Sligo brings valuable best practice examples of how they've implemented innovative measures for property management, tourism policy, and much more. Furthermore, Sligo has won the Purple Flag Award for their nighttime economy. Public policy in Ireland is often centralised in government. We must change this. We need a territorial approach. Europe depends on the success of all its regions. We must ensure both urban and rural communities have the resources they need to build a sustainable and a prosperous future. Thank you very much. Teraz bisogno prossimo previce. Spoštovane kolegice in kolegi, kakšna si želite, da bi bila evropska mesta leta 2030? Bodo še vedno na vrhu seznama najbolj zaželenih mest za bivanje na svetu. Da bi to ohranili, moramo zagotoviti trajnostni promet, cenovno dostopne javne storitve, javno šolstvo in zdravstvo ter rešeno stanovanjsko vprašanje. To je ključni izziv naše generacije in tega mandata. In da bi to lahko dosegli, moramo prisluhniti našim županjam in županom, saj so ti v neposrednem stiku z državljankami in državljani in najbolje poznajo njihove potrebe. Kot nekdanji župan Čevlja sem se prepričal, da je treba socialne in zelene programe uresničevati v jedru demokracije. To je v lokalnih skupnosti. To je tudi razlog, zakaj moramo mesto omogočiti bolj neposredno dostop do evropskih sredstev in do takoj. Nacionalne vlade ne smejo omogočiti vseh, svoj glas morajo imeti lokalne skupnosti. Le tako bo Evropa ostala vodilna svetovna sila na področju trajnostnega razvoja in kakovosti življenja. Hvala za pozornost. Thank you. Monsieur le Président, merci. Nous ne sommes pas victimes de la réforme en profondeur de la politique de cohésion. Mais je le dis sans détour. La politique de cohésion est une politique régionale. Et reconcentrer, renationaliser les fonds européens de la cohésion serait une profonde erreur. Et devant notre Parlement européen, la présidente von der Leyen a pris un engagement